ئەمە ئیشی ماستانان ژاژی و پەنیرە، ژاژیە و پەنیرە و هەنجینە و دۆشاوە و تەعینە و ئەو شتانە دەفرۆشین. هاوینانیش ماستی و پەنیرە و پەنیری تەڕە، پەنیری نوێ لەگە ماستی مەڕیە و ماسی چێرەیە و ماسی بزنیە و ئەو ئیشانە ئیشی مەیە. شتەکە نوێیە کەون نییە ئەڵعانەکە ئەوە بمێتەوە ڕۆژێک درۆژ مێت تێگەچی دەبی زوو بی خۆی بەس ئەوە گەرمە بە گەرمی هاتیە وەڵاو ڕۆلۆی دەکڕم دوونێ ماستم کڕیا ڕۆژێ پەنیری دەکڕم چیان باژەوەی دەکڕم. جیاناتای روزانه و تفکرته و سیستمته روزانه سروبرته جلکته ذوقته هروسا گوهته بو موسیقی که جاوته بو شانوه که از صد بینم میش که قطابیجی ام هست که این برفراتر لبهتن چند سال پیش کتیترن از صد بینم نوکه ام هیوی دارینش حکومت کو گرنگی بابت هنری بهته دان از طلبه قطبخانه آرامه یا قرآن و اب جوره پیشانگه و همیان باشن پیشانگه هنری دخوازش حوالن خود کم اید بشداری نگیری بشداری ادا بکن شکداری دوان کارو دا که یه پرابری و خانی آخر طبعا ام وكي ايك قطب خاني او سنوري اكري ما بشك داري في بشانجه يا كري كارين دستيت قطابيان وشكل ورسمه وان همي كاري دستي وانا يا طبعا ومرام مشبه دي او تشتت ام كارد انين روجانا مثلا كفتكيت بلاستيكي تاين وقالك تشتت ام كارد انين ام نها فيجين جنجاي بيسنا كاين جنجاي باريزين افجوره بیستوالا هاندره بو قطابی کو قطابی پرای به بوارد هنری بداتن وینا بیتن کار دستی بیتن هر جوره چالاکی کی بیتن یه هنری ابروکی نریته کی سالانه پیشانگه سالانه یا پرورده سیمیلی هات وکرین سر آست همی قطابخانه پرورده پیشکداری تدکری امشین بجن نزدیکی 7000 قطابیا پترجی پیشکداریا در پیشانگه شیوکاری دکری راستی گلک قطابیت هین بهرهمندیه که گلک باشه های بسیا و شرطی بهرهمندی و افکار تصاته نکردن در فتک باشه بوان دیاری یعنی کارنوان دیارت کن گلک باشه